زهرا کچکه 21 سالیه دربردرا سریکانیه. نها لکامپا سریکانیه لحسکه دجی. زهرا بشک جکونه مالباتا خواه کریه جه شوکاریه. او از مخوا فيري رسم كلنا رسم حزتك ومتخصص رسم ده بيش كافن و لانه ايه رسم دي تنجي حز كرن جبلو شيك مرتبون وزبيت الخفي قرچیک جکونه کی هگر خوستک هبه و وگهره هنرگهک افحس کرن لگل باوی زهرا هبوگو پشگریا کچا خوبکه. او درفاتي هون تدبيجي تنانا مثلا وقت الوان وقت تشتي لازم كي ما يقلق تيدا هانا تفيفي هوجي يعني بردوام دكي دراسمان ده واجي الجوري درفاتي خا يعني مدي حسكرنا ويج رسمان هيا الجور درفاتي خا ما بيشجري داوي انه كد كار خدا بردوام. زهرا جوانه که تفی گو زحمتی آجیان ناوا کامپی ده برنگان تابلوین هیوین وگرا به اوله و آشتی ساز دکه. هيفي مز رسمي علي رسم دخل بيشخم إنه رسمي بقي مستواك بلند نوك أنا كيما سيتي ذان إنه بقي از رسامك نافدار إنه رسمي من نبس كامبي ده أو شاندونا مدى إنه أسب درخم وان بعردينم مستواك مزنتر وبلند. تفی همو زحمتی و کیماسیان او روزانه لکامپی وینین خو ساز دکه خو ناویجی هنر خو لباجار خوی رسن سریکانیه دناو آشتیه ده بردوام بکه. زانا عمر دنگ امریکا کامپا سریکانیه.